drage gledalke in gledalci, z menoj je Sanja Petrović-Todosijević, znanstvena sodelavka Inštituta za sodobno zgodovino Srbije. Posebej se ukvarja z zgodovino izobraževanja, zgodovino druge svetovne vojne, še posebej zločini in holokaustov. Je tudi članica inicijative za obnovo spominskega kompleksa Boško Buha v Srbiji, konkretno v kraju Jabuka, pravilno. Ja. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pa počnimo sa Boško Buhom. Imamo i tu i plakat za film Boško Buha. Vi se naime puno bavite sa spominskim kompleksom posvećenom Bošku Buhi u Srbiji, na granici između Srbije i Crne Gore, znači između Prijepolja i Pljevlja, negde na pola puta, je tam kompleks, ali poznato nam je da je Boško Buha bio ubijen septembra 1943. godine za vreme Drugog svjetskog rata od četnika, ali ja vas bi molio da nešto više ispričate o Bošku Buhi, ko je to bio i šta se desilo, mislim kako se desilo što se desilo, da je ovako tragično završio. To je naime bio veoma mlad, to je bio 17. godišnjak, kad je poginuo. Tako je. Tako da vas molio da nešto više ispričate o Bošku, ko je bio i kako je završio, kakva je bila sudbina. Pa pre svega Boško Buha je bio i ostao, ako tako mogu da kažem, najmlađi nosilac čuvenog ordena narodnog heroja u Jugoslaviji. On je rođen 1926. godine u Hrvatskoj, u jednom selu, malom mestu u okolini Virovitice i zapravo kao 14-godišnji, odnosno 15-godišnji dečak, on je nakon okupacije Jugoslavije i stvaranja nezavisne države Hrvatske, zajedno sa svojom porodicom, kao Srbin zapravo bio primoran da izbegne u Srbiju. Porodica dolazi u Mačvu, tačnije rečeno dolazi u Loznicu, gde se dalje pridružuje vojsci do Užica, gde dolazi, kao što znamo, do stvaranja te prve slobodne teritorije, Užičke republike, i on zapravo kao mlad čovek tu pristupa partizanskim jedinicama. Kao što znamo, partizanska vojska je nažalost poražena u Srbiji od strane Nemaca tokom jeseni i zime 1941. godine. Partizani su bili primorani da se povuku u Bosnu, gde dolazi do otvaranja tog velikog ratišta i Boško faktički sa partizanima stupa u Bosnu i Hercegovinu, gde je ratovao kao pripadnik druge proletarske brigade. Dakle, već sredinom 1943. godine, da čitavu stvar pojednostavim, partizani naravno pokušavaju da se vrate u Srbiju. Jedan od tih pokušaja je bio i ovaj, u kom je grupa partizana sa kojom je on faktički prelazio u Srbiju sačekana u jednoj četničkoj zasedi, gde je on 27. septembra 1943. godine poginuo. On je poginuo, dakle, tačno na mestu gde će 1974. godine biti podignut memorijalni kompleks Boško Buha. Dakle, on je poginuo na Jabuci, ali je sahranjen u Crnoj Gori u Pljevljima. Tako da i sama ta pozicija formiranja i nastanka memorijala baš na tom mestu, dakle ne samo na granici između Srbije i Crne Gore, već na toj tromeđi između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ima neko simbolično značenje. Znači, on je upao sa drugovima, verovatno, u četničku zasedu i tamo su ga ubili, ne? Tako je. I to u kraju Jabuka, ne? Tako je, na planini Jabuci, koja se zapravo nalazi u neposrednoj blizini Prijepolja. A posle rata tu se je počeo da se gradi kompleks, memorialni kompleks, posvećen Boški Buhi, a i najmlađim
ratnicima ili partizanima, borcima protiv fašizma, znači skoro deci. Tako je. Znači, već krajem 60. godina je pokrenuta inicijativa za podizanje memorijalnog kompleksa Boško Buha, memorijalnog kompleksa koji bi bio posvećen ne samo Bošku Buhi, već zapravo svim mladim ljudima, deci i mladim ljudima koji su se kao aktivni borci uključili u borbu protiv fašizma. Tako da je plan bio da sastavni deo tog memorijalnog kompleksa bude i takozvana Aleja mladosti, u kojoj su svoje mesto našle biste dečaka i devojčica, devojaka i mladića sa prostora cele bivše Jugoslavije. Dakle, svako od njih je na neki način trebao da predstavlja jednu jugoslovensku republiku i pokrajinu. Na taj način je na ovom mestu trebalo odati tu počast deci koja su u ratu stradala ne kao civili, već kao aktivni borci protiv fašizma. Kao što sam rekla, memorijal će konačno biti podignut 1974. godine, dakle on se zidao relativno dugo, ako tako mogu da kažem, i taj dug proces podizanja memorijala je bio uslovljen čitavim nizom okolnosti. Pre svega, mesto koje je određeno za podizanje ovog memorijala je krajem 60. godina, kada je pokrenuta inicijativa, na neki način bilo nepristupačno, ako tako mogu da kažem. I ono što je ubrzalo izgradnju tog kompleksa i podizanje tog memorijala kao važnog simbola ne samo antifašističke borbe, već i politike obrazovanja i vaspitanja je zapravo infrastrukturna izgradnja tog kraja. Recimo, jedan od prvih asfaltnih puteva koji je povezivao Srbiju i Crnu Goru prošao je upravo pored tog mesta na kom je Boško stradao, tako da je samim tim i ova ubrzana izgradnja, da tako kažem, zemlje doprinela tome da se to mesto više razvije i zapravo prepozna kao zgodno i važno za podizanje jednog memorijala. Druga veoma bitna stvar je na koji način ovaj memorijal pozicioniramo u toj zvaničnoj politici sećanja socijalističke Jugoslavije. Dakle, kao što znamo, u prvim godinama posle rata fokus politike sećanja na žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji je bio na boračkim žrtvama. Dakle, na ljudima koji su, da tako kažem, sa puškom u ruci stradali kao pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske u Drugom svetskom ratu. Već sredinom 50. godina, krajem 50. godina 20. veka unutar SUBNOR-a, dakle te krovne boračke organizacije zadužene za očuvanje sećanja na borbu u Drugom svetskom ratu, sve češće su se mogli čuti glasovi koji su bili i neka vrsta kritike do tada tako definisane politike sećanja, jer su određena istraživanja pokazala da mladi ljudi, one prve generacije koje su rođene u Jugoslaviji posle okončanja Drugog svetskog rata, dakle generacije koje u svom neposrednom iskustvu nemaju Drugi svetski rat, se sve teže povezuju sa borbom partizana. I zbog toga je zauzet stav da bi u daljem procesu memorijalizacije stradanja same memorijale trebalo prilagoditi mladim ljudima. Tako da oni zapravo prestanu da budu mesta na koja se samo ritualno odlazi, da se položi cveće ili da se održi neki prigodan govor. Dakle, ovi memorijali su se sada morali otvoriti, da tako kažem, ka društvu i morali su postati integrativni deo javnog prostora, odnosno prostora u koga ulaze i deca. I zbog toga je doneta odluka da se sam memorijal zapravo ne podiže kao klasičan, da kažem, memorijal, gde bi centralno mesto unutar tog memorijala pripadalo nekakvom spomeniku, nego zapravo kao dečiji kamp.
gde će dolaziti deca sa prostora cele jugoslovenske države, kako bi, da kažem, u senci tog antifašističkog narativa, koji je naravno bio veoma bitan u Jugoslaviji do kraja njenog postojanja, skijali, igrali se, družili se, učili, ne nužno samo o Drugom svetskom ratu, već fiziku, matematiku, biologiju. Upoznavali se. Tako da je ova vrsta memorijala zapravo bila bitna i u procesu kreiranja tog jugoslovenskog patriotskog identiteta, koji se naravno temelji i crpi on se crpi iz borbe partizana, ali nužno zapravo mlade ljude upućuje na ono što je u njihovom neposrednom iskustvu. I pošto se već nalazimo ispred ovog plakata, to snimanje filma posvećenog Bošku Buhi i takođe mladim ljudima koji su na taj isti način stradali u Drugom svetskom ratu je takođe bio deo te kampanje, popularizacije nasleđa antifašističke borbe među mladim ljudima. I ovaj film koji je snimljen 78. godine, dakle on faktički se snima u isto vreme kada se i podiže ovaj memorijal, kao blockbuster, je zapravo bio poveren nekim od najvećih jugoslovenskih zvezda, da tako kažem, u to vreme. Film je režirao proslavljeni jugoslovenski reditelj Branko Bauer, u njemu su glumili poznati jugoslovenski glumci toga vremena. Naslovnu temu, muzičku temu za sam film, stihove te pesme je pisao poznati srpski jugoslovenski pesnik Duško Radović, naslovnu numeru je otpevao tada i kasnije poznati hrvatski jugoslovenski pop pevač Oliver Dragojević. I jako je bitno u kontekstu definisanja tog memorijala razumeti, dakle, tu svrhu koja je njemu bila namenjena i ono što je posebno bitno, pošto je Boško Buha, iako je to memorijal koji je podignut na teritoriji tada Socijalističke Republike Srbije, on je građen kao opšte jugoslovenski memorijal. I njegovoj konačnoj izgradnji 74. godine je pomogla jedna velika akcija pionirske solidarnosti, koja je sprovedena zahvaljujući Savezu pionira Jugoslavije na teritoriji cele Jugoslavije, gde su pioniri iz preko 350 gradova sa prostora cele Jugoslavije učestvovali u finansiranju izgradnje ovog memorijala preko tog pionirskog dinara. Ali ne samo pioniri, društvene organizacije, preduzeća. Time se takođe slala jedna važna poruka, a to je zapravo da se svi jugoslovenski građani i građanke, dakle bez obzira na svoje socijalno poreklo, bez obzira na uzrast, što je veoma bitno, ugrađuju u izgradnju nečega što ima veze sa prošlošću, ali jeste neka vrsta zaloga za budućnost. Kazali ste da su razmišljali kako da mladima približe, recimo, bilo je popularno reći tekovine revolucije. Tako je, da. I sigurno je bilo lakše mladima sa jednim njihovim vršnjacom nego nekim starim partizanom, borcem, ne? Da se lakše poistovete sa time, ne? Tako je. Tako. I kažete da je ovo funkcionišalo za vreme socijalistične Jugoslavije. Memorijal koji je podignut na Jabuci 74. godine zapravo predstavlja ogroman kompleks. To se čak i dan danas može videti, iako je on u veoma lošem stanju. Dešavalo se da je u pojedinim smenama bilo po nekoliko stotina dece. To znači da je u funkcionisanje ovog memorijala bila uključena i lokalna zajednica, što je veoma bitno. Mnoge firme iz samog Prijepolja su na kraju krajeva participirale u funkcionisanju tog objekta. Tako da to je zaista bila kao neka mala vrsta preduzeća za sprovođenje zvanične politike obrazovanja i vaspitanja, za koju je veoma bitno reći da je nakon uspostavljanja te velike školske reforme u Jugoslaviji krajem 50. godina
godina 20. veka izašla iz učionice i ušla u taj javni prostor. I to je, moram da kažem, takođe bitno naglasiti, jer smo u vreme postojanja socijalističke Jugoslavije, pored škole, koja je naravno bila glavni nosilac zvanične politike obrazovanja i vaspitanja, imali jako puno tih, ja ih zovem, off punktova obrazovanja i vaspitanja. To su bili domovi kulture, domovi vojske, dečija zimovališta, letovališta, pa i ovakvi memorijalni kompleksi koji zapravo su pre svega bili namenjeni za odmor i rekreaciju dece. Pa bilo je posle rata puno dece, ovako, mislim da je bilo, statistika kaže, 48. godine je bilo preko 30% mladih do 14 godina u Jugoslaviji. Znači, to nije bio zanemarljiv broj. Apsolutno, i to je jedan od glavnih razloga zašto su se nove jugoslovenske vlasti veoma zamislile nad decom kao društvenom grupom. Može se reći da je ta iznuđena emancipacija dece do koje dolazi tokom Drugog svetskog rata na neki način pomogla, ako tako mogu da kažem, novim komunističkim vlastima u Jugoslaviji da zapravo razmisle o tome na koji način se deca kao društvena grupa mogu pomeriti sa margine ka nekakvom centru ne samo društvenih i već i političkih zbivanja. Sama činjenica da su, kao što kažete, po prvom popisu stanovništva posle Drugog svetskog rata deca uzrasta do 14 godina starosti činila 33% svih građana i građanki Jugoslavije, dovoljno govori o tome koliko su oni bili ozbiljna za jednu novu, mladu, revolucionarnu vlast društvena grupa. Može se reći da je zapravo izgradnja socijalističkog društvenog poretka u budućnosti zavisila od dece koja su zapravo za jedan, ako tako mogu da kažem, mlad i revolucionaran režim predstavljala veliki zalogaj, jer se zapravo radi o deci koja do tada u velikoj meri nisu bila prepoznata od strane institucija, o deci koja dakle nisu bila obuhvaćena ne samo sistemom obrazovnih institucija, već ni sistemom zdravstvenih, socijalnih institucija i tako dalje, a država koja je, kako bih rekla, insistirala na tome da će zapravo u budućnosti izgraditi socijalističko društvo, je naravno morala imati jednu vrlo proaktivnu politiku prema deci. Tako da deca su bila krupan politički problem i zbog toga je državi bilo u interesu da ih na neki način zbrine i da zadovolji njihove potrebe. Kako bi možda u jednoj rečenici rekli kakve vrijednosti su pokušavali u socijalističnoj Jugoslaviji deci, da mladima, kakšne vrednosti, šta je bitno u životu, šta da se poštuje, šta je, kako bi to zgusnuto mogli da kažu? Pa, mislim, Jugoslavija je u godinama posle Drugog svetskog rata svoju obrazovnu politiku u velikoj meri definisala i kroz instituciju, kroz pojedine agencije, organizacije Ujedinjenih nacija, koja je u to vreme bila izuzetno bitna, pogotovo kroz Agenciju za obrazovanje, nauku i kulturu, odnosno UNESCO. I slobodno možemo reći da su u tom posleratnom svetu, ne samo u Jugoslaviji, Jugoslavija je tu zaista bila deo i Evrope i sveta, ta nova politika obrazovanja i vaspitanja gradila na dva osnovna principa. Prvi je bio antifašizam, a drugi je bio koegzistencija. Znači, koegzistencija i među do juče u tom ratu zavađenim narodima. I ta dva osnovna principa su se zapravo ugradila u jedan važan princip na kom je počivala politika obrazovanja i vaspitanja u Jugoslaviji, a to je bila ta takozvana politika za mir. Mislim da je to pogotovo danas u ovoj situaciji u kojoj se nalazi ne čitav postjugoslovenski prostor, već čitava Evropa i svet, veoma bitno i značajno naglasiti. Iz toga su se dalje crpele sve one ideje koje su posebno za ovaj prostor, znači prostor bivše Jugoslavije, bile bitne, a to su naravno bratstvo, jedinstvo. I na time je temeljna narodno-oslobodilačka borba na bratstvu i jedinstvu, je li tako? Ali sa raspadom Jugoslavije to je nekuda
kud je to otišlo? Šta se desilo? Da, pa rekla bih da je samim tim i ta politika obrazovanja i vaspitanja očigledno negde zatajila, ako tako mogu da kažem. Ili je u tom procesu redefinisanja jugoslovenske zajednice politika obrazovanja i vaspitanja skrajnuta sa tih centralnih pozicija na nekakve marginalne društvene pozicija, da su neki drugi interesi koji zapravo nisu imali mnogo veze sa promovisanjem tih ideja koje su se ugradile i u kulturnu revoluciju, dakle jednostavno su skrajnute, po mom mišljenju. Prednost je očigledno data nekim drugim politikama u odnosu na kulturne politike koje su bile posebno važne i značajne za integraciju jugoslovenskog prostora i koliko su te politike bile značajne vidimo i danas kada Jugoslavije više nema, ali ipak čitav ovaj ex-jugoslovenski prostor, rekla bih po mom mišljenju, i dalje funkcioniše kao jedinstven kulturni prostor. Tako da već sada zapravo postoji, čak ako govorimo o književnosti, i ta posebna odrednica regionalna književnost. Kada kažemo regionalna književnost, potpuno je jasno da mislimo zapravo na književnost koja nastaje na prostoru bivše Jugoslavije. Ali šta se desilo sa antifašizmom? Čini mi se da je sada, barem bili smo u Srbiji, videli smo, otvara se muzej Draži Mihajloviću, da nije više antifašizam neka vrednota, nešto što se cijeni, ali je kolaboracija, surađivanje sa okupatorom, to je sada izgleda postalo nešto što je mainstream. Da. Pa antifašističko nasleđe je po mom mišljenju u Srbiji stradalo zajedno sa jugoslovenskim nasleđem. Antifašizam je po mom mišljenju predstavljao integrativni deo jugoslovenskog nasleđa. Kako je jugoslovensko nasleđe ne samo odbačeno, već moram da kažem vulgarizovano, banalizovano, odbačeno je i sve ono što je bio integrativni deo jugoslovenskog nasleđa, a to je naravno bila ta zajednička borba jugoslovenskih naroda u Drugom svetskom ratu, primarno u okviru narodno-oslobodilačkog pokreta, odnosno partizanskog pokreta. Ja ne mogu da kažem da je to nasleđe u potpunosti odbačeno, ali je ono u velikoj meri prilagođeno, ako tako mogu da kažem, redefinisano i prilagođeno tim novim menama sada zvanične politike sećanja na Drugi svetski rat u Srbiji, koja je prilično definisana jednim nacionalnim okvirom. Dakle, slobodno možemo reći da je i to antifašističko nasleđe nacionalizovano i ono se danas u velikoj meri čita i u tom nekom nacionalnom ključu, a unutar tog ključa, kao što vam je vrlo dobro poznato, pojavila se ideja o tom takozvanom drugom antifašističkom pokretu, odnosno četničkom ili ravnogorskom pokretu, na čelu kog se tokom Drugog svetskog rata nalazio Dragoljub Draža Mihajlović, i zvanična srpska država je, slobodno možemo reći, zvaničnim zakonskim aktima faktički izjednačila pripadnike četničkog i partizanskog pokreta vrlo konkretnim zakonskim aktima iz 2004., 2005. i 2011. godine, a kao što verovatno znate, 2015. godine poništen je sudski postupak koji je protiv Draže Mihajlovića vođen posle Drugog svetskog rata, u kome je on proglašen za kolaboracionistu i osuđen na smrt, i samim činom poništenja tog sudskog procesa u javnom prostoru i u javnom govoru on je zapravo rehabilitovan kao kolaboracionista. Između ostalog, i kada govorimo o memorijalnom kompleksu Boško Buha, jedan od razloga zašto je, čini mi se, danas vrlo teško skrenuti pažnju na stanje u kome se on nalazi je i činjenica da je on 1943. godine ubijen od strane četnika, dakle saradnika okupatora koji se danas
u Srbiji definišu kao pripadnici drugog antifašističkog pokreta i priznaćete da je malo nezgodno obnavljati memorijal na mestu na kom su pripadnici jednog antifašističkog pokreta ubili pripadnike drugog antifašističkog pokreta. Lakše bi bilo da je bio ubijan od ustaša. To je, moram da kažem, nažalost, Boško Buha je paradigma naše propasti, ako tako mogu da kažem, da upotrebim taj izraz. Mislim, on je paradigma i raspada jugoslovenske države i sam memorijal je paradigma tog raspada. Memorijal je funkcionisao naravno do kraja 80-ih, početka 90-ih godina, odnosno do samog rata je funkcionisao, kada je nekoliko godina paradoksalno postao izbeglički centar. I to baš za izbeglice koje su u Srbiju dolazile sa prostora Bosne i Hercegovine i sa prostora Hrvatske. I Boško Buha je bio izbeglica za vreme rata. I on je bio izbeglica, on je izbegao od ustaša, ubili su ga na kraju četnici. Možda bi grubo bilo da kažem da ovom memorijalu na kraju rade o glavi i dalje četnici, ali očigledno radi ona politika koja ima problem da četnike pozicionira unutar tog antifašističkog bloka. Jer Boško Buha je svoj antifašizam dokazao i pokazao na delu, kao što i ovaj memorijal svoju svrhu opravdao na delu. Toga se sećaju mnogi ljudi koji su tamo odlazili kao deca. Moram da kažem, ovakva situacija sa memorijalom kao izbegličkim centrom je potrajala negde do sredine 90. godina. On je od kraja 90. početka 2000. uspeo da se rehabilituje, da tako kažem, odnosno da ponovo profunkcioniše kao nekakav centar u kome su se neko vreme dešavali različiti seminari, letnje škole za decu i mlade ljude. Međutim, ta situacija nije potrajala dugo. Moram da kažem da ni sama nisam znala šta se sa ovim memorijalom dešava dok 2019. godine Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, znači jedna državna agencija koja se bavi prodajom propalih državnih preduzeća, takvih je u Srbiji mnogo, nije objavila oglas. Oglas je objavljen u Politici, iz tog oglasa se moglo videti da ova agencija prodaje imovinu turističko-ugostiteljskog preduzeća iz Prijepolja, jednog turističko-ugostiteljskog preduzeća Putnik iz Prijepolja, i da je deo te stečajne mase memorijalni kompleks Boško Buha. Oglas je objavljen, prodaja je bila zakazana u roku od 8 dana. Ja sam lično, pre svega kao neko ko se bavi politikama obrazovanja i vaspitanja, ali i kao neko ko kao građanka koja zaista želi da živi u jednom uređenom društvu i želim da mi dete odrasta u društvu koje takođe počiva na antifašističkim načelima i principima. Ja sam zaista bila šokirana, ali ne samo ja. Moram da kažem da je mene kontaktirala moja draga koleginica Ivana Bogićević-Leko. Ona je pozorišna rediteljka i dramska pedagoškinja. Nas dve smo donele odluku da pokrenemo jednu peticiju, sačuvajmo memorijalni kompleks Boško Buha. Tu peticiju je za tih 7 dana potpisalo više hiljada ljudi sa prostora cele bivše Jugoslavije. Peticija je na društvenim mrežama, na Facebooku podeljena preko 500 puta i mi smo, verovali ili ne, uspeli da skrenemo pažnju, zahvaljujući mnogim našim prijateljima, pre svega kulturnim radnicima i radnicama, aktivistima, lokalnim antifašistima i lokalnoj antifašističkoj organizaciji iz Prijepolja na taj slučaj, i država je obustavila prodaju. Ali to je privremeno. To je bilo samo privremeno. U međuvremenu ta naša inicijativa, koja je, moram kažem, potpuno neformalna, nama su se pridružili još neki ljudi, želim da pomenem njihova imena: arhitektica Jelica Jovanović, reditelj Vladimir Milovanović, politikolozi Marko Aksentijević i Đorđe Pavićević. Oni su se nama pridružili, mi smo osnovali jednu inicijativu za očuvanje memorijalnog kompleksa Boško Buha i ta naša inicijativa je tada počela da odlazi u Prijepolje i na Jabuku. Kada smo prvi put odlazili u memorijal,
želim to da ispričam. Imali smo dogovorene sastanke sa direktorom muzeja, zatim stečajnim upravnikom koji je trebalo da nas sačeka sa ključem i da nam otključa memorijal. Niko nas tamo nije sačekao, pošto smo smatrali da taj memorijal pripada i nama, kao što pripada i stečajnoj masi. Mi smo jednostavno ušli u njega. Naša drugarica Jelica Jovanović, arhitektica, je ponela te svoje sprave, zahvaljujući kojima je snimljeno katastrofalno stanje u kom se nalaze objekti unutar memorijalnog kompleksa. Mi smo naravno kontaktirali nadležno Ministarstvo kulture, tražili smo od Ministarstva kulture da na neki način primora Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika da memorijal izdvoji iz stečajne mase i da država iskoristi pravo preče kupovine koje ima po zakonu i da zapravo otkupi ovaj memorijal kako bi se on vratio onima kojima pripada, a on pripada između ostalog svim građanima i građankama Republike Srbije, pa i tog celog ex-jugoslovenskog prostora. Nažalost, iako su iz ministarstva uvek bili vrlo blagonakloni prema svim našim inicijativama, nas je u januaru 2022. godine sačekao novi oglas i prodaja je ponovo oglašena. Tada su se pored nas oglasile i neke druge institucije. Društvo konzervatora Srbije je takođe bilo veoma glasno i izvršen je, opet čini mi se, dosta jak pritisak na državu i prodaja je ponovo stopirana. I slobodno možemo reći da mi evo od marta 2023. godine nemamo zapravo nikakav glas od države šta se dalje sa ovim memorijalom dešava. Ono što je jako bitno da kažem, ovaj memorijal je od strane nadležnog Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije 1987. godine proglašen kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Da bi slušaoci ovog podcasta razumeli o kakvom se značaju radi, reći ću da takav nivo zaštite u Srbiji recimo imaju srednjovekovni manastiri. Recimo manastir Mileševa, koji se baš nalazi u neposrednoj blizini memorijala, ima tu vrstu zaštite. Sad, da li možete da zamislite da se neki srednjovekovni manastir iz 13., 14. ili ne znam 15. veka nađe zajedno sa kašikama i viljuškama na popisu stečajne mase jednog propalog državnog preduzeća koje je nekada zaista držalo ceo taj kraj, koji je i dan danas, moram da kažem, prelep. Možda bi opstao, jer sam čitao, ne znam, ili vas ili nekog, da bi, ako bi promenili ime, da bi se taj kompleks zvao kod četničke zasade. Tako je, nekakav spa centar ili nekakav glamurozan hotel. To se danas, moram da kažem, u Srbiji nažalost dešava. Skoro se to desilo sa tim kompleksom Titova vila na Zlatiboru. Bukvalno je pretvoren u luksuzni spa resort, gde je Titova vila, dakle, zvanična državna rezidencija, ako tako mogu da kažem, nema na kraju krajeva ni veze po kome se ona zove, postala samo deo tog jednog novog pejzaža. Bavite se obrazovanjem. Šta se sad u Srbiji u udžbenicima istorije, ko su sad tamo junaci? Kao što vidim, Boško Buha nije više. Tamo su, ko su sad? Ratko Mladić ili Draža Mihajlović i slični? Pa baš vam hvala na tom pitanju, pošto sam i sama autorka, odnosno koautorka jednog od udžbenika za 8. razred osnovne škole. Moram da kažem da se udžbenika u Srbiji, konkretno za 8. razred osnovne škole, jer je to razred u kome se zapravo uči istorija Drugog svetskog rata, udžbenika ima više i mogla bih reći da je interpretacija Drugog svetskog rata u udžbenicima u Srbiji vrlo različita.
Dakle, kada biste uzeli da analizirate te udžbenike, iako su oni svi pisani na osnovu istog nastavnog plana i programa učenja nastave istorije u Republici Srbiji, interpretacije su vrlo različite. Slobodno možemo reći da su obrisi te nove zvanične politike sećanja na Drugi svetski rat našli svoje mesto, nažalost, i u mnogim udžbenicima istorije. Kao neko ko se bavi istorijom obrazovanja i kao neko ko je autor udžbenika koji je zapravo ušao u učionice u osnovnoj školi u Srbiji, moram da kažem da je zadatak nastave istorije da pre svega nauči mlade ljude da razmišljaju o određenim temama vezano za Drugi svetski rat. Ne nužno da im nameće, ja to zaista mislim, određenu vrstu znanja i mislim da se u tom smislu od udžbenika previše očekuje. Udžbenik je samo jedan od faktora u procesu obrazovanja u kreiranju znanja o određenom istorijskom periodu. Ogromnu ulogu igraju nastavnici. U tom smislu mislim da je edukacija nastavnika takođe veoma značajna. Nemojmo zaboraviti da nastavu istorije danas u Srbiji i na celom ex-jugoslovenskom prostoru predaju ljudi koji su zapravo rođeni posle 1991. 1992. godine i koji su svoje formalno obrazovanje sticali u drugačijem sistemu. Ogromnu ulogu naravno danas igraju mediji, ogromnu ulogu igraju društvene mreže i nažalost sama ta činjenica da se ni u kulturne politike, ni u politike obrazovanja i vaspitanja ne ulaže dovoljno. Čini se da ova politika obrazovanja i sećanja na Drugi svetski rat ide stvarno u jedan otrovni nacionalizam. A to smo već doživjeli kuda to vodi, u prošlosti, sa raspadom Jugoslavije, Šta je onda, istorija je, kažu, može da biti dobra učiteljica, ali šta smo mi, vrlo loši đaci, ili kako je to? Da, loši đaci, nažalost. Pa, ne znam šta bih vam rekla, mislim, perspektiva je jako loša. Mislim, oni koji su najodgovorniji, a ja smatram da su političke elite najodgovornije, nemaju jasnu svest o tome da uvođenje određenih aktera na istorijsku scenu, afirmacija određenih aktera iz prošlosti u politici sećanja ne vodi nužno samo ka rehabilitaciji, recimo, Četnika ili Draže Mihajlovića, već je ta rehabilitacija u direktnoj vezi sa osporavanjem nekih važnih ideja u procesu obrazovanja i vaspitanja, a to su upravo ove ideje antifašizma, koegzistencije, pa i bratstva i jedinstva, zašto da ne, prepoznavanja drugih, drugačijih, prepoznavanja mogućnosti da se sa ljudima koji ne pripadaju nužno vašem nekakvom nacionalnom korpusu takođe i mora i može i raditi i sarađivati i da nužno naši identiteti nisu određeni samo našom nacionalnom pripadnošću, već nas kao savremene ljude definiše puno toga i da zaista to što smo pripadnici određenoj naciji u suštini za mnoge ljude, za mene lično, ne znači apsolutno ništa. Jednostavno, uskraćuje se mladim ljudima mogućnost da na nekim drugim osnovama prepoznaju ono što se nalazi i preko zida koji je definisan nekakvim nacionalnim principima
vrednostima i tako dalje. Mogli bi reći da trebamo se vratiti u nekim novim oblicima, recimo na nasleđe socijalistične Jugoslavije. To je posebno bitno reći. Malo pre sam rekla da je ovde veliki problem to što je jugoslovensko nasleđe na celom prostoru bivše Jugoslavije u velikoj meri odbačeno, u velikoj meri vulgarizovano. Ja mislim da upravo ove savremene krize kroz koje prolazi ne samo ex-jugoslovenski prostor, već i Evropa, svet, govore koliko je nasleđe socijalističke Jugoslavije, koja nije bila samo antifašistička država, to je pre svega bila jedna socijalna država, koliko je važno u razumevanju problema sa kojima se mi danas suočavamo, mislim, građani i građanke, kada gubimo posao, recimo, kada nam se uskraćuju elementarna ljudska prava, da se lečimo, da odlazimo na odmor, da imamo pravo na određeni broj slobodnih dana u godini kao zaposlenici u nekoj firmi, da kao radnici i radnice imamo određena prava, da imamo pravo to na socijalno, zdravstveno osiguranje, na ličnu kartu, na pasoš, na slobodu na kraju krajeva, na slobodu izbora, kako ćemo da živimo, s kime ćemo da živimo. I istorija socijalističke Jugoslavije je važan rezervoar za učenje o tim, neću reći modernizacijskim, već emancipatorskim projektima. Evo, puno hvala na razgovoru. Hvala vam.